بله 11 روشمانه و خلک ترکیه و باکوری کردستانی برگاری بدن که و ولات بر به پیواجوی که بچه آوی و بچه آنگوان بجین و ولات بر به دیکتاتوریه و بچه آنجیوی بر به دموکراسی و بچه اشبر که هر بجارتنا کو 11 روز جرمانه و 14 گلانه پیک ورده و قدرات ترکیه حتی 25 سال و دبکو قدرات 100 سال دن یلی پیشیا ترکیه و خلکی باکوری کردستانی بده دیار کردن جبرویه که هم جه هول دادن اتمسفر و خباتین هلبجارتنی ین هم سرکوماری و هم جه پارلمانتوی روزانه به دستگیرتنا باجاره که باکوری کردستانی ده جوابینرین هجاره پیشکش بکن و ایروجی امی قالا باجاره که دن یل سرسنوری روجاوی کردستانی قالا باجاره رحای باکوری کردستانی بکن و خباتین هلبجارتنی ین لباجار ده کیجان آسان دتینه مشاندن جی امی بوابینرین هجاره پار بکن و بوی آوی برنامه میا هلبجارتن 2023 دست پیدا کرد. بری بینرین هشام گوت باجار رحایی کو یک باجارین باکوری کردستان یا کل سرس نوری روجاوی کردستانی آنگوان بیشین خط کیا تیلی دنابرا باجارین کردستانی ده هاتن در باز کردن او باجار دابشی ولاتن جدا هاتن کردن باجار رحایشی یک باجاری کو ام دکاریم بیشن اما به خطین تیران ج کوبانی هاتیا قد کردن آنگو باجاری کوبانی ج باجاری رحای هاتیا قد کردن ده هل بجارتنی ده جی باجاری رحا یک ج باجارین گرینکین لباکوری کردستان یا جبرکو پشتی باجاری دیلو که باجاری حریمازن ام دکاریم بیشن یه لباکوری کردستان یا باجاری رحای بقاسی 2,170,110 کس لی دمینن و لوی چارچوبه دجی 13 نافچین باجار رحای هنکوب نافچه حریمازن جی نافچه خلیلیه کوب نیزی 400,000 خلق لوی نافچه دمینن و نافچه حری بچوک جی نافچه خلفتی کو ریبری گل کرد عبدالله اوجلان جی لگنده عمری نافچه خلفتی باجار رحایش خواهش دایی ببو و جالیه هم خلک روجاوا و هم جالیه کردان و با آوای گشتی نافچه خلفتی تناس کردن لخلفتیشی اما بیشه بیتری 41,000 نشتجی و ولاتی لوی نافچه دیمینن باجار رحایما گوت به مزنهیا خود تناس کردن و ده هر بجارتن ادجیم بالک زیده لسر باجار رحایه به قاسی میلیونک و 219,445 کس مافی خوی دنگدانی لوی باجاری هیا و ده انجام وبونا صندوقین کو بقاسی 4,884 صندوقی ده و 14 پارلمانتر جنوا باجار رحای ورن درخواستن او وکه نونری باجار رحای جی درباسی مجلسا لترکیه ببن پارتیا چپین کز وکه باجارین دین جی لباجار رحای نامزدین خو دست نشان کرن او 14 نامزد جبو هل بجارتنی دست نشان کرن او نامزد هنک جوان هون جنه زنازگین کو یک جوان جی میتاد سانجار هفسروکی پارتی دموکراتیک آگلان HDP هر وها پارلمانتری HDP عمر اوجلان که هون وی جنیز و نازکین شخوا دوام برنامه دوی وکه میفان ما یه برنامه جی بجدار ببا او خباتین هل بجارتنا 2023 ین رحای جامی ببریس عمر اوجلان را بنرخینن لعالیه کدن جی دیلان کنوت آیان وکه نامزده کدن یه پارتی چپین کس که لباشاری رحایه در ریزا چارمین دجی فرید شن یاشار یک جم ام بجین کسین کو دنوا باجار رحایده و دنوا دمین داویه ده و که روجوا سرکیال باجار ترکیه و باکوری کردستان لیهاتیه جغامی تکلداری ویه که جی پرسین کو درباره او بی‌عدالتیه کل همبری مالباتا شن یاشار هاتیه کرن جی بریس عمر اوجلان بکن در ریزیندن ده این پارتیا چپین کس و باجار رحایده بلند آشا هیا فرات بیاس هیا رمزی گنج دال و باور گل جی خو د ریزا نامزدین پارتیا چپین کس ین لناوا باجار رحای ده دیگره ام درباسی نامزدین دن ین پارتیا چپین کس که لناوا باجار رحای ببین او جیم آیشه توتکو خلیل چای و مزگین البایراک وکه نامزدین پارتیا چپین کس که لناوا باجار رحایه بریا کم در بازی لگل میوانی خواه ببین که ام جاره کردن ویه که ببیرا و بینین که ده سال 2018 ده هلبجارترین هم سرکوماری و هم جیم پارلمانتوی ده انجام که بچه آوی هاتبو بدست خستن بلی ده سال 2018 ده پارتیا فاشیستیا AKP لباجار رحایه
کاریبو هشت پارلمنتران بدست بخه او د ریزا یکمین ده بو لپشتوی پارتیا دموکراتیک آگلان HDP به جسادی 28 دنگان قزنج کرد بو او د انجام ده 4 پارلمنتر در باسی مجلس کربون پارتیا نجات پرست مه پیش جسادی نه او به پارلمنتری که او داوی جی پارتیا کمار CHP جی به گرتنا پارلمنتری که کاریبو کو نونرتیا خواه لباجر رحای جی دست نشان بکن بلی اف دانین 2018 بو جبو دانه نوین کو هلبجارتنا لترکی انگو انجامین هلبجارتنا لترکی جی تنی 11 روشمانه خباتین پارتیا چپین کس ین لناوا باشر رحای جی امی به ریا میوان خواه ببینرین هجارا پار بکن او جی پشتی بین آوری بله بینرین هجا ایرو باشر رحایه کو باشر سرکه کو ام وکد برنامه خواه هلبجارتن 2023 دا قال بکن او میوان می ایرو ی نامزدی پارتیا چپین کست لناوا باشر رحایه بریس عمر اوجرانه بریس عمر اوجران ام هما وی که جواب پرز بکن اف جبوه نتشتکن و بریان هاجی و دناوا پارتیا دموکراتیک آگلان HDP ده هون در بازی مجلسی ببون در بازی پارلمانتوی ترکیه ببون هما ام جویه که دست بکن کن ها خباتین کو پارتیا چپین کس دبن لوگویا پارتین چپین کس هون لناوا باشر رحای ددن مشاندن ده کشان آسی ده تین مشاندن راست سری دا تماشاوانی روناهی تیویرا ام سلاوی خادشینن براستی هلبجارتنا که جبو ما گلک قریتیگی ام جخباتی خوا جبو دبه هلبجارتنا دا سر کبن دمشینن لأب هلبجارتنا هلبت هلبجارتنا ترکیه و باکوری کردستان خویاده به لباندورا و هلبجارتنا سر روژا و سر باشو سر روژالات به تمامی سر روجالات ناوین بکر جبو و یکم دبیشن گلی خارجی دبیشن ev helbijartin ji bo me, ji bo partiya me, ji bo tevgera me, ji bo gelê Kurd gelek deriyê de veke ji bo em dibêjin. Herkes bi hesasiyet nêz dibe. Hinek nêzikatiyên erzan jî hene vek helbijartinek ji rêzê dixwazin xuya kirin bidin le. Ev ne rast e ji bo sedsaliya Tirkiyeyê jî bi dawî dibe. Dibe sed salê de Kurd gelek hesaban dikin. Ji bo hesabek نوشتیه حسابا هبونا خواده که حسابا ناسنامه خواده که ستاتیا خواده که دوغازه لروجلات ناوین به ناوی خواه به ناسنامه خواه به زمانه خواه به ارنیگاری خواه جیان به که تکیلیک خورد هم دوغازن به گلی عرب را عجم را ترکا را پیشخن تکیلیک هفپار تکیلیک و که هم دوغازن پیشخن لوگاوه او رژیمه هانی 21 سالن رهبریya Türkiye'de bandor dikim mixabin 2015 virde ev rejima bu rejima şerxaz şerîxa dibe her dere dixwaze êrişa her dere bike bi taybet ji dixwaze statiya Kurda destkeftiyên Kurda li rojhilata navîn ji holê rake ji bo em dibêjin helbet hilbişartin li Bakurê Kurdistanê li Türkiye çêdibe li encamê ve helbişartine لحر دره به تایبت لچار پارچه کردستان و لروجلات ناوین دیگه نتنه جبو کرده از دبیجم لارمنستان نقابه ارمنستان و آذربایجان دام شرک درکت وله ترکیه لوا دره به شر نزدیک بوله لیبیا گلک آلوزی هنه ترکیه دیسا به هزا خال و دره تفدر گره لبحراسی پی به وی شکلی نزدیک به لازم اف حکومتا هانه شر خواست و گله سر روجلات ناوین جارنا تکیلیا خب داعش و اسرا پک دینو همه هزم پارامilitar کنترل دکر لازم ev rejima Ali gelle Kurda jehole ver rakirin biriya siyaset demokratik. Ev helbişartın jibo me fırsata gelek mezine. Helbet ne hartıştı lesetsaliya Türkiye'de mesela Kurda'da mesela Abori'da bandorak ve gran ev fırsatı lazım aliya gele Kurda aliya me de vere şugulandım bi karanin ev fırsatına zede nakevin dest gel ev jî 10 roj ma 11 roj ma ji bo ve helbijartin em jî haziriya xwe dikin xebata xwe li wî welatê dimeşînin lazim ev sistema desthilatdar
جهوله رابج بوج فداکاری لازمه خباب لازمه herkes ve siyaset medara ki lazım bixebite rol misyona herkesi heye ev kara siyaset politika ne tane kare siyaset medara ev kara kare her kesayeteki her şahsekiye her jinakiye her civanekiye her zilame kara ali xara xebateke bimeşin بله بريس عمر اس فيك جوا برز بكم نها دمكم مروف لچاپمنی حوسیا مدیا ترکیه تماشا دکه او جگوتنین ریوبرین فاشیزم AKP و مهپ تماشا دکه وکه هل بجارتن که جبو دیکتاتوری انگام بجین بگوتنین سورکرنی بگوتنین کو جواک آنینا پیشبری هفدو گلک politika ki pir metrsidar ji bo civaka Türkiye tê derxistin gelo ev kek bandora xwe di nava Rihayê de çiqas derdike ve pêş ji ber ku li aliyekê serokkomarê rejima faşîst AKP Erdogan ev hilbijartina pêşwext eşkere kir dema wê diyar kirin û piştre jî niha wezîrên wê yê ku weke wezîrê suç tê nas kirin dibêje ev hilbijartineke darbeyê ye yanî ev çawa dibe برز و داد کنه آن ام ناو گل را دخبتن ام کاری خود مشینن ام دوغازن راهاشی به سرکفتی جوه هالبجارتنه درکبه تشتی خویا دبه تشتی ملتی مجبره دبیجی ای حیانا با AKP را تفگریانا بده سالاتاری ترکیه را تفگریانا ev jî dibêjin lazım ev hükümete êdî wenda bikir rizandine ke jiyan dide ev hükümete ev rêverberiya riziyayê bi her havî riziyayê ne tane li qada adaleti ne tane li qada abûnî li hemme nerxên mirovatî de ev hükümete hanê riziyayê lazım kur jî dibe noktede bersiveke bidin hey wezaretê karê hundir navê wî ez naxwazim bêjim yani li ve dere vî welatî çawa serrast bikin berpirsiyar giş evin li nikarin vî welatî serrast bikin rastî statiya wan heye wezîrê karê hundir dimeşîne li hemme çete û hemme mafya û baron giş bin kontrola vî danin mixabin li ve dere nêzîkatiya devlete rastiya devlete bi çete re bûyî yek vî tiştî hevcedariya heye em qebûl bikin ana gelek operasyonên ji bo haşhaşe ji bo hişbirê çedibe li navenda vî karî de giş birakî vî zilamîne birakî wezîrê karê hundir dimeşîne ev kontrol dike ev dîzayn dike vî tiştî jî êdî gelê me dibîne gelê kurtene nabîne gelê Türkiye jî dibîne ji bo ve bersivek mezin ebidir li serî de ji ve gotibû neqeba demokrasî û dîktatoriyalîzme de pejrandinek çêbibe li raha jî neqeba adalet û beadaletî de pejrandinek çêbibe hûn heme dişopînin dibînin nêza dişopînin çavê rojava jî li ve dere ye em dibînin ji bo hilbijartina Bakurê Kurdistanê Türkiye bandora xwe ser rojava bike li ve dere wezîrê dade jî namzetê AKP'ye hükümeta haneyê li muqabilê ve jî di birayê xwe hatine qetil kirin bavê wî hatiye qetil kirin bi dayika xwe ra ev heft roj li dûxa îştî 2 sal li dûxa îştî ber dadgeha reha nobeta adalete digire birayekî wan ev 5 sal hêdî bi dawî dibe di zindana xerpete de ye îşte li ve dere gelê raha jî gelê kur jî neqeba adaletê û beadaletî de pejrandineke bike di ve nokterê ji nêzîkatiya gelê raha jî nêzîkatiya giştî jî di vî halî de bersivek mezin bibe hikûmetê de ev hikûmete ev wenda bike îstîmala serkeve tuneyî ji bo ve kontrol wenda kirin dibêjin hilbijartina çardê gulan vek cuntayeke dehsîbîne vek hevildanek darbeyî dehsîbîne ev tişta li kîjan alê cîhanê evere qebûl kirin hemme hêz destvan de ye hemme saziyên devlete destvan de ye ev lehî destvan de ye li her dere bandor dikin li tirsa wendakirinê êdî ev ji serxa çûnî yani nizanin çi dibêjin ji bo ve tu gotina wan li ba gel tu mana ve tu nê ana ez dîmena de jî dibînim li Rihayê qatliyamek êrişa gelek mezin hate jiyan kirin wezîrê dade li ve dere namzetê AKP'yê lazim ji fedyara dernekevin nav gel mixabin ev fedî ev şer
دوان در نمایه زاروکی خلقی قتل دکن باوی وان قتل دکن ظلمک مزن سروان دمشنی هین بحثا وزارت خود داده دکه عدالت دکه لازمه برسبک مزن بدن بانگوازیا ملا همه رهاییه گله عرب دبه گله کرد دبه گله ترکمن دبه لازم دستی خو باوجین سر وجدانی خو هم جبو مسئله راه مالباتا شن یاشار هم جبو پیشروجا وی ولاتی هر کس رولا خابیلیزی یعنی راست هزاوان به هر هاوی هیه هزه که فیزیکی هیه ل وجدانی ملتی ما وجدانی باکوره کردستان و ترکیه ست سالیا Türkiye'de eber sivek mezim به حکومت‌ها یک شی عالی دیش گل ایدید دغازه گوهرتنک چه به 21 سالن اف حکومت‌ها هانی لوه داره دستالتداری همه از دستوانده حیانه تشتکی بغاستانه ات چه بکرانا آوا بکرانا مخابن و حکومت‌ها نجا آوا کرنه لهرم اما ارتحجی چه به هزاران به ده هزاران بن کاول آدم کرم کرد. بله برس عمر اجبر کود دمامشی پرکینه از خوازم ماما چند پرسن هنه باوی که کنجی به هم بکارم برسه بدن نهایت دماکو امل دیمنان تماشا دکن هم دیمنین لناور راحتین هم ین خباتن وین هل بجارتنی هم جی زخته که زیده یا آلیگرین AKP او افکسیم بجین دنوا پروفاقاسیون آنده لناور راحتی خویادی که هری داویه دیمنی کو در کتبو دما پلیسین کو دچن او لوگوین پارتیا چپین کسکن لسر آمودان هاتنه دانین لجان و هاتنه دالقاندن وان لوگوان شدی که مثلا لور تشتا کو بطایبتی دخوازن به پارتیا چپ بدن کرن چنه آنگان بجین براکرنا لوگویا که لسر آموده که دیریکه که گلو و بکاربن پارتی راستیا پارتیا چپین کس جگل بدن به پاش گوه کرن آنگان بجین بدن نزان کرن راست پارتیا چپن کس پارتیا که ننویه لجبو هل بجارتن ننویه امش دوغازن پارتیا خلوگویا و ناسکرین بدن جوانین ما خباتکارین ما احوالین ما دوستین ما دوغازن او ابلما لحر در خویا ببه لهنک برپرسیارین دولت برپرسیارین حکومت و ارشه زده دکن لأز بابا ناکم انجامه که جبستینن او خویا دکی وانا یاد دکی کی وانا وندا کرنه تو اتوریتا وان گرانیا وان نمای سر دیرگا سر بر دواران لهنک جین رکلامان اف لوگو یان پارتیا چپن کس دوغازم جهوله راکن ل اف لوگو دلی ملتا یه هشی ملتا یه خبات که دمشینه گل من نزد شوپینه چاپمنی پشکتی راگهاندن پشکتی مدیای جواکی پشکتی دوی آلی دا herkes rola xadilize, kari xadike, xabata xadimeshine ama encamek baş raha bistinin le ve işyarış ez doğazım dikim dema ve zede nemaye ev işyarış bu mu giringi bu geleme bu peşaroş ama gelle giringi helbijartın da sandıkada te kazanç kirin çardı gulane milleti me rayi xadı dengi xadı helbet yek ray bir şey ameli xadı der kevin le her kurdek erkaveye her insanı xadi vicdan erkaveye hayya rayi vante hejmartin hayya rayi van dikeve sandıka hayya rayi van dikeve pergala hel bişartin lazime bi şopinin çarde gulane le derdorin dibistane le derdorin sandıka rayi xad davejin sandıka lazime hayya davej le du raya xad bisekinin em duğazın roja hel bişartine ایواری مزگینی بدن همه کردستان چهار پارچه کردستان و ترکیه لازم ev rejima diktatöryal edi vendadır ki 100 saliye Türkiye'de bu bir şekli nayemeşandın lazım devletçi partiyen Türkiye şuhab bu geherin bir şiddetle bir erişe bir katıl kirne sernakevin bangvaziya mecbu siyaseta demokratiki jibo xurtkina siyaseta demokratik ji çarde gulane roja elbijartine fırsat ekmezini jibo me giringe herkes bura çarde gulane her mora xalleben darexe. Beli. Ömer Öcalan namzeti Partiya Çepên Kesk li bajarê Riha yê Bakurê Kurdistanê ji bo bejdarbûna we ya bername me ya hilbijartin 2023 em spasiya we dikin û dibêjin ji bo we serkeftin û hêvîdarên ku encamên ku Partiya Çepên Kesk dixwaze li bajarê Rihayê qezenc bike jî bi dest bixe. Gelek spas bime xêr û xweşê da.
بله بینرین هجا ایرو باجاری که دنیا هری مزنی باکوری کردستان رها بوکو مهم خواتین هلبجارتنا پارتیین چپین کسکین لباجار و هم جی بندوارین پارتیا چپین کسکی لناو باجاری رحای و بانگوازیا نامزدین پارتیا چپین کس جبو خلق رحای و بینرین هجا را پار وکر و ام دبیجین حتی سبه به باجاره که نو یه باکوری کردستان و ترکیه ام ورین پیشیا و ببینند ناو خیر و خوشیه ده هر شاد بختار بود.